Reverend Father Wan Francis Sochang, ila puli ha ka Saint Francis di Assisi ka school hakantan masar nado class nursery hado class 5 ha kisnam Arhajar hado Arhajar fra ha kajing poisa no sya kasnong maulai mautawar ila beteng ya kajing puli Hasain An Secondary School Mautawar nado class 6 hado class 10 house nem Arhajar Khandai hado Arhajar Kharsal dei hang ni bai la yo ya ka jing trang ban le long ling do ilai kendo ya yui sister ban lam nan ti yi sha ka jing slok MSFS bai le join seminary Havinaya Bhavan Kerala Shisnam bai la wan pai Shanagalan ban penjanai ya kane kalenti ya ban pendap ru ya ka kelas 11 ba kelas 12 hadin bala pendap na Nagaland ila led ya ka pre novitiate hanong po ha ka jing penyad KMC sisters bat la sya bandrung sya ka novitiate ha Chabua Assam ki bahalor kila ibit yi banlong u Francelian bat ila shim ya ka jing smai baningkong ha ka life rate unai me Arhajar Khatra ha Chabua Assam ha ka Singkarpang jong ka jingle jingo ka Maria ya ka Elizabeth Bukhoy ki bahalor jong i kila pha ban let pulie ya ka philosophy bat ka bi ba fin nang shak nang klan ba fin long kum ka nuksa ba bah ka jingkerman bat ka jingkeman ya kitu baro kiba fin shakri kum ulingdo soblei tu bleiru un kerku ya baro kiba yeng basam jong ifada kiba la kershan ya i met bat mensim ban poi shakane ka thong kum ka dak ka shin bangi priang subha tung ni yang lang bangin ai jing thapti ka bajam publei shibun subha yang ye thapti lang na bajam kum ka dak ka shin bangi priang subha ye ling do thamai jing shim ka number jing wai nakakotling kedop ke bahan riu kan bat nakalenti beneng praspa lai posa nakakotling dop ke bahan riu ibadai bensim ya ka jing doi rumet subhan wan ni shikmat panjang sini shikmat pinong puli ba jing doi rumet subhan wan sini shikmat
start ngi kum Kasayan Parish Mautawar makenjo setang ketukan di benai hajindap Arsnem ngiangu yokenrat namarba ulah jit nakani kapare kejongi ya ukun prangsngi jong kayeng asam ulong ukun prangsngi jong kani kaparish patmai kejongi nakani kaparish Mautawar utai long Reverend Father Wan Prangsi Soishang MSFS Nagadibugra Province. Kumta hakani kastak ngadap ta kajing kemen ke bakrau ban priang buram ni piwei ya Father Reverend Father Wan Prangsi Soishang kum kongsan jong kani ka Eucharist bukui kum damru kamas angu jong Father Wan Prangsi Soishang Tingai thapti ka jam na bata ka tikloi jingi ban ong ho yau blai. Blai sibon ye pi father ba pilang ho yau blai am ta ka di khaju. I pdia sobha ya i mei ipa jong i phadar ringkat baki ki para baro ki bahing basam ki meidu ki mei kha ki mei pa i baro na ka kul so shang kul marbayang ki bawan masenran barbor ya i father Hakani kasam ngidap ka jikiban ro ban pediang sobhai kilengdo jungi baro ki badan hangde kerpang ya ki father MSFS na Guwahati pada Dibugra Province kamtam ya father Sabu ibalang former provincial jong Guwahati Province but ya father Philip ibalang delegate jong provincial na banta ka ni kasi ka bakrau nadu menen nadu banta kibalawan khnang nadu na arunachal bada na Assam bad na kiwe Pakistan bad na rengkat badi padar isong komendo badan hangni ya kilengdo jong ka parish jongi Father Saulus Father Ricky bad ya Father David bakumju Father Benny bajuan yara barbor kepang isprang sobhar ya Father Michelle Monsuja ibalong assistant parish priest ke jongi baro ki lengdo ki jongi ibayan bentalang ha kandi kasngi bakrau jong ka parish bat jong i Reverend Father Wan Prangsi Soishang ipedang sobharu ya ki sister ki jongi baro ki bana kandi ka parish ik superior ya ki touring sister jongi sister Angela Salverica bakumjuru ya ki sister ki bawan na ki ying runyam baper na pok maulai bad nam taru ki sister mat Teresa ki bada don lang hangdi ki sabhai ki baro ya pi ki sister ya pi ki brother ki bawan man sakhi ban pensingai lang akan ka por pri sabhai ya pi sabha ya i PPC secretary iba protasi sabsang rengkat baki EC member baki kat ki member juga Pastoral Parish Council PPC jong ka parish Saint parish Maulai bad kiwe paki parish ki bahab akan diga zone ke jongi i place of ha ya ki choir ki jongi ki bala trechitom menta da ki benai ban pen crowd ya kadi gasi ke jongi bad kerpang ru ya choir master ki ba trechitom da benta ban pen pu pempieng kadi gasi isong keman cucuang ni berpepu pempiang ini dah kena duan kejongi kena pedang komyon kejongi kiba mentaka singi ki pedang ru kamtami kena komyon menengkong kejongi ya ujisu hagasin menengkong ni pedang buram ni pi baro kirma balang sekretari jong ki satan lagi CMC harengkat bat ki presiden ki sengramba sengsamla senggentai jong ka parish barok away ye sosgan kamtam be pedang buram ru kamtam ya kinom ikman ki jongi ye MLA jongi MDC jongi jong maulai constituency ya ba PT sokmi ye former MLA jongi ba Debor Patau ye MDC barim jongi ki badan rangkat batngi ba ki weipan ki Rio dan buram ki badan hagandi kapor rangkat batngi ban sakhi lang hagandi kapor nga pedang burong ru yakhi baro ki police department
kibalawan menyerap ingi kamtam mereka digasingi ya kasnong ketau ya irmasnong ringkat bagi eksekutif juga rendor basnong barok away isok tenan man penskrau ikan digayi ya kenika singi ka hunjongi da kaba don ringkat bagi ya ke katedral bang kabana sadang kal bungi daduk menta ke formas hadu sibet for procession hadu bandale rom ya ulengdo thamai jongi kublai sibun ipne sabha yapi baro ipne sabha yapi ki media ki balawan hakani ka por ya ke badon kalam batngi hakani ka por letman ipryang sobharu ya baro ki committee members ki ba trai sitam nam ta kani ka singi kinola bha jongi baro bada kamtam i ken maru bana yang burom yakini kena bijongi kiba ram tenra kiba isendran ya ifada nadu na yeng hadu mentah hadu kani masuku ya disibet ke procession de ipres of high pi baro ki pa chong ublai na ki riutli ki pare choga zone 1 but khamtam ru ya pi ki kun men cm joga paris matawa kina ki khasat ligi cmc apila ya wan khnang man sakhi kani ka si ka bakrau jong uni ulendo thamai joga paris kun prangsi joga paris uba mangi menta ka singi ngi aingu yo kanrat lang ba kani kamas aingu bar ka person eucharist haring kat kini ki baro ka sabha ya phi baro iwe piwei ki volunteers ki wepat ki receptionist ki food committee prepare ki ba pembiang ya kani ka singi sisien pidang promi piwei ki badan mentalang hakani ka por baru blay ke pukadro yang i wipui tungin ya simenta kani ka masuk hoi da ka jingro blay rengkat berka tin pira jong uleng do bang whatsapp tiang andon rengkat bat pi ka simna ki kitab isaya kal nang basak hoi khat basip hau hakani ka por i nam ta kani ka hakani ka masuk hoi ngi terwalang yakini ki jing aingu bijongi kata kilong ki terwa na gaji semua ya blay kenrat na ka barisi ba ulah ke kudro bonang pachichu ikisamla ki jongi bansngam ektien jong blay i duai rengkat bat hakani ka masuk khoi ya kabenta ka sikha jong eta adura renja oblay na hi ke ko jikya duai oblay pediang ya kangu kadam jong yang asam jong dr h kayang kong agnes thaba kong milia thaba lakum juru namta ki bensi balaklat no jong i kulita merthong stanis lengdo marcelong bakum juru na benta kimen sim laklat no jong i dapi sha jerwa jong i michael thaba benedict walang james khakongor bartha klin khakongor rosemary khakongor baby rani na benta kimen sim jong i medalin simsat bat na benta kimen sim jong i Konstantin Lengkhoi kini baru kita kajing thungi terwai dan ba kajing terwa ya kria kram bakhui da uleng do soblai bathamai jong ka paris kajing i father wan francis so sang kumta na khot ngawel fi baru pinya yang bat ngan it sindon ya hai father ban terwa ngi ya kria ka kram bakhui ha kani ka por bagi kenmaru bantuai namta i kong ridamon sena bal joni wan bok so longpyo hakani ka lengkhu jong ka jingtap asnam ka kenti kudim ka jongki aka kertai ukpa badokun badomen sim bakun kajinge jung tra jingi jesus christ ba kajinge jung blay lemba kajinge slow jung men sim bakoi kindare ka bat pi baro Konven ko prau try Jesus Christ. Minta singi adab da kajing kemen ko bakrau kamtam ia masungo yo blay try kunra. Melakwat inga melong urinia bat kamtam ia melong ulindo belasapan kentang menin the Archbishop Most Reverend Victor Lindo ha kajing dan lang i Auxiliary Bishop Most Reverend Bernard Lalu bat kajing sunran jekilindo bakirunam bapir hakani kapor ngin ngap jar ban ngin puson hala ka bensiam na kamenta ki light kilen ki jongi
ngapla Jina Prancha, Jina Prancha, Jina Prancha, Marta Maria, Sai Kristi, Ublay biden bobro ni slayingi, pada dalam mami ki pop zingi, onjalamingi syaka jingem bam jekun. Nakakot link kedok kan nembar ka bahinyaw pengen shimru i ka babut kan nembar ka bapra bat nakalenti beneng kan nembar ka ba lai spa sa hosa bat lai spa sa hundriu
rai ko blai ban bor bro bim junom miu ko panyai ke bro habneng ba khndo des ngam stay jing pa jing bi but why ka jing sung to me ka ski to ni don't try to eat Jesus Christ ko to me boy em basin shar ka but me ha ji long ko we jong min siem ba kun u blai junom la junom Kajing pule na kitab u Isaya. Utrai ula ong hanga. Pilong u syakri janga ku Israel. Ha ubangan sayo buram. Dia menta utrai ukren. Mau balasandar yanga nadu bapun yanga. Benlong u syakri jang u. Ben penpai biang yao Jacob sya'u. But enduk lumlang yau Israel hau. Naba ngalayo buram hakmat jang utrai. But ublay janga ulakil lalong kajingklan janga uong. Empat biang bapinlong usyakri janga. Dan kili yikijat kikenja ujakom. But ban wan yalam biang yikibadangsa u Israel. And I pi kum kajing syai hakijat ben real, but bal kajing pen em janga kanduk boy syadu bakut kapertay. Kaktian jang utrai. Kan baju berbai ke besi pau nagalan di beneng hinyau spa arpowe hinyau spa arpowe.
ya kasithi beringkong Paulus bakut Syah Kristan hakorin. Paulus ya ubalakhat da kamon ublay balong apostol jong Kris Jisu lembat upara jongi usas tenis hakabalang ublay kabahakorin hakitu kibalapen kentang ha Kris Jisu ya kibalakhat balong kiriukut ringkat bat kitu baro kiba hamalla kajaka kikhot kirpat ya kakirteng utrai jongi uji sukres ubalong ukenrat jong bat jongiru kajing ai happy bat kajing sup na ublay ukpa jongi bat na utrai Jesu Kris kaktin jong utrai. Hallelujah, ya utrai. Utrai undon rengkat batpi Kajing pulih naga gospel bakut kat kum uyo anis Ha kata kapur uyonis ulayoi bau Jisu uwan syau bat ulaong. Hakmi ukun langbrot jong ublay ubakin no ia kepop kasang jong kepertai. Dayuni ia ubang alaong. Hadin jonga uwan ubri ubakam krau banyanga. Naba ulalong hasua jonga. Nga ngamsyam la itu ia Henry nakabenta kani ngalawan ban pen baptis da ka ba enduk penitu yau ha Israel. Baru Yonis ulai kasaki ngalayoi yau mensim obahir na beneng kum kaparo bat usa halor jengu. Nga ngamsyem la itu yau Henry uta ubalapa yang ban pen baptis da ka ulaong hanga. Uta hauba pioi yau mensim bau hiar barusa
udai utageng uba pen baptis dau men siam bakui ban ngalayoi ban ngayang sakhi baune ulong ukun jong ublay ka gospel jong utrai Godmen kuparal try Jesus Christ. Hajwa bangnya sikit pulih bamta si kindian cepang kajingim ini kata kajian di kejunga dengan poi syadu kani kekeleman. Kajingim kamlong ringkan. Hakawai kaliang labyang lapahu kuat lakia. Hakawai kaliang pan laduk laduna pang masydam. Hakajiya nanti kejonga bangan poi sidu syakani katong balong uling do soblay kibun kijinge hakajiya nanti kumba kiwei pat kiling do kilama. Jadi kumba kiwei pat kiruniam kilama. Nasdangi kani ka lenti ya kumba layak sko nadu kalam perang ban hadu kumna bangan poi hakani katong. Kajinya ni gong ka jingmut kejonga kau shwa bangan joan ani anya bangan jam sekali ganti ka jingmut kebadan hanga kalong ba kiling dua kilong kumju nganamot kemudian lagi taki kitrairi ani taki jinga slop bepier anda dien bangla joan tengah satu oplen kidan la kajong jing slop kidan kita ki pada trairi ki pada reunion ngasunggo yu belai lam nanti ya lingba i wei sister Rosina Taryang nama kalau i lada dei ki wei pat ki jing slong nganum join temi long hilai ba persang ya kan ki slong MSFS kebetulan hamuro tenang ta kontak pada badi Fadash first session lah MSFS hi sampai suatu kam jelio ya kanika jinga slok but masalah menjuan ya kanika jinga slok MSFS kabamot Missionaries of Saint Francis de Sales ka bakam ka jingye ka bangasyam ba kadai ha bangale ya kando bisien hang tei nga mat ya ka jing su ka jing bom ya su thu jing mot manga baki bat ban kiling do te hanu bisien bahalor di novice master te daladi hi ngale ban pan no ngong padar alin na siang. Let's say kani kamdei kata kalenti ke jonga. Let's say kani kamdei kata kabenta ke jonga. Tu pada lai i yang abang emotion tuang hilit dua iswa nangta sawani kedua biang yang dia hadian ke jing duai ali kedua biang yu tau Father Novice Master udi Reverend Father Jules Mondeli MSFS. Dia kalau lagi kedua you, kalau ada hadirin kecing tuai, tuang bidang dan kedua kecing sekolah, tengong hoi pada kadang dan kedua kecing sekolah. Dia upah biaya yang saya sian, pilong emotion bah, kilit biang siya meni banduai. Dia kalau lagi tuai, dia hak tak sengi uklam ai kejubah. Tu kamai ke jubah tuang sawani kedua yang alasai enda lada pilada bah ban pusan batuai. Dah kasap kepabuat. Alai kedua you tuang biaya bidang dan biang kaju kecing snow. Tengong you yang pada tuang pilong emotion berpiperkan tang sikilap mat. Tuang yang pim dari bandrai kerki, habis bidan keno keno kecing sekolah ia
kan orang tu kata kacing sekau kia kacang pi dia nadu kata kekeleman pada day kiwe pat kipadar hisin ong bau mulai la syaiya dan ketien dak ongwei kacing kang kalau pli nak kata kacang pi dan bopen bor ya pi dan bopen bor benjoan ya pi dan bopen bor ba pin mi kacing kang kau pli pi wan dan ni pi mi pada day kiwe giling do kilai la dengan ngan na siang rei ni pada sya enga dia nak apa dia nak kacing pencelur ke jongu ba kacing bat ke jongu kacing ke jongu ba ngasapoy do kani keleman kacing lam dan tiru ke di lingbai pada jus ke bangi khot i pada koi beri asisten parish priest jongka maulai parish Saint Dominic Saviour Church kacing ai mesti kacing i kalong ba syam ngan joan ngadan kam ke city now parish priest dia ngamla ban jerketeng yo fararang pa badai itu snam upararang pa umka ban ai ke city bangan le joan adin kata plus saja kata ngakwa bangan joan selection ngaka tungopor teka juba ka bangayon upararang pa tang sikentian pimla balong lingdo tang ini sikentian ngamino nomor ba ulingdo ai ulong ba pimla balong lingdo te kalong Jesus si na kapta ka jonga te hakaba khaddu khadwai shaman join pat yang ni ka jing slok ngali kedua i para Jews ong padar ngamot benjoin ka ni jing slok MSFS ngadan kam ka sithi nai padarang ba hari padarang ba imlong ibala kloy lani imlong available haktin nongwei te ngladi bandit join no ong i para Jews yong don't worry I will write for you haktin nongwei what could say anto na kapta jongpi dia kani gadi kelam tika lenti kebala i yalam i pada jus pada jus ko na kapta jongi mateng hisin perkhat na kapta kadi kajinja lenti ke jonga la danga de namta shimet tani na kapta ka yeng kesem ngalai itu ok pi ngalai ngumut banduan man pai na shi yeng henrei ka jingkular pat ke jonga ka bang kular you try ngabat ya kani pangaya seprang ka jingkular para brio kaya pier pat ka jingkular ya oblei kemau ya kani dada pikular para brio dada dan ka jimbakla dang la menyama henrei ka jingkular pat ka bibat berutrai kemau kanumla menma andrat poi kapor Shushu abang ipai pat kata ketika jinya lenti ke jonga ketika jinya ke jonga but ke mentah pat ipai pat sya ke jingpuli ke bang mentah kasi ke jinya ke bahasa dia ani kata ke ba kiong ke history ke bahasa keman kamdei kata ke kentien ke bakaddu nak mentah ke jongi ke jingplot kamdei ke kata ke jinglong ke jongi ani ke jingleran kam dei ka kerteng gijangi lara u Jesus Christ ula shim ya ka pop gijangi de balai pat mangi gidang snow ya kata ka jingkia ka dono jangi bukan batai pat yangi wa ka sin bakoi ha ka jingtho nak pedeng gi kot jong u ka badai ka jingpla ha ka tin nong way confession hang ni ya thu ila ka jingim la dia ba kapol buat ya kata kecingin udan nak pernah kecing kelumar jengman bat konta teter dah koi keski usang how we try dia baru yam kapol usang ni try dia kapol bu yam yos ngopat iwe iknaren irwai kecengwai kede shem bat puli Teu ni wa kosen bakoi blas ngaba. Latihan kedua, usyam ya ke Bible, latihan jong belai, baru pulie, baru lasyam. Kajing syam kecungu kelong kawai kejubam, kebalong kawai kebalong keba famous ha ke quote kecungu. Kamen siam jonga kam syong thai, lada kam syong thai bat mi ko try.
Kani ka juja ka cingem jengi. Kamen siam jengi kayan. Kembang laji kren naka por ska por. Kamen siam jengi kayan. Naka wei ka cingkwa ska wei pan. Nadak wei cingkwa ina kwa ska wei pan. Nadingi dan kani ina kwa ska tai bat kumta takter. Kamen siam jengi kam shong tai. Tadi nama kani wa kastin bukuyเป็นเป้าชายเขาปรูลาชัมยาkata ketika musim jom try bah kami siam jago kam song thai da kam song thai baru try kami siam jengi kam song thai da kam pat song thai baru try habis apa ya kini kesini peminta ni kibriyo ni dan kam ya kata ke ketinoi ke bawang attention mo menini di kiwe habis kita kung kaniga si bakar pang wajonga tani kacingnya to kita kini ki basender ladan basender telah kuat lah mani basender te dari dan pan akan ni kamai ni pen bahayu rendang jongi te ladan pada hako anyway pada ijingnya tu kana Syapang ketika jenis tua badan nong sender. Tapi nong sender ulah bukan kam ban sender ban penbet bah kum no ban yo iktor kibabiang. Te kata ketika jenis tua te uwe naki bawa ibasakot ukeli ya kata ketika kibaya tua tuang kadar tu nong sender try dan try kadar jampi tuang yang te utau ku gas utau bawa syakon ukeli yang belai dia habang iladan mangi ide mansha mangi unong sender dia kumjuru nak gospel jong Yohanes baptis ulang tik kumuni unong sender uba uang dala dia bawat pai ya kacing syatkan ke jonga tadi yau tahu snyu jonga tadi yang kata kaji itu kena kajonga, nrei, hakimi ukuan lang brand jang belai, ban uyai syarun, ba kinyu i Yesu kendang, nak kajing peli ke peningkong, ubelai ulakon, amtai ki Israel, nrei, balong pan, na beta kata kajing kon ya baro, balong kajing syai na amtai ki beri baro. Syusyu nak kacing peli kebar. Rasa kuat balong rikuai. Dah kacing ye, dah kacing kerku jong belai. Dah kacing bet jing biang jongi nala di simen. Kacing kuai kasdang dah ke bengi sutu bengi dan baru kres. Ke bengi yok hai simen. Syusyu naka gospel Yohanes kei bang yo ken kadi kebakatau syau Yesu hakmi ukuan lang brand jong belai u Yesu ang dia upi tu ki kum ki wei pat kis iem kiba kring pat ye ki wei ki hima balum ye ki wei ki ma la ni maliat ma nrei ulawan kum ukuan lang brand uba jamnuan ban pelashim no ikipom jengi nakani ko partai kai ka senjam ka meningkong ba inpek ka senjam meningkong kalong ba inpek show Yesu ba teng aga jingim ka jingi pitam nila long ko butik bangi ai advertisement mungkin nong wei ngala duai sibon dia ngala duai palan ngala ai kejingit show dan dia ngala dunia palan sya kabalang dan dia sekaya mania but ngala le sibon dia ki na kabanta kabalang dia hang dia uyon dia sebab tes upati ba kejing kuat kadi belong jar da kabakdo show Yesu Kikasan kibabaha kidai tagisan buat kata kajaka keba kata kajaka kebadai nani kata kajaka bakado Jesu uwan
kum u sing Andrei kum u kun lang bron Kibriel ki community yo Jisu kajingwan jung kum u tau sing u bakrau Andrei u play u pa ban yo u Jisu wan kum u kun lang bron u Jisu wan ban shim ye ki pop ki jongi da ka bahla Andrei da ka jingye ka jingye ka dei ka bakami I ban ya ka bakayen teng ha ka jingwan mani ka jongi ani ka ta ka jingwan doi ka jongi iwan shiki mas iwan shiki jing doi shi mani Andrei ka jingba jing berkat jongi ka dan shawai ni doi pada ka juga por ni pai ya ka por man ka por nyong amen Andrei ni klet na pan dalam poi ka sini ni kau Yohanes Baptis uikai ba ni dei ben sengie pusan ba ujisu wan ka jingim jongi man ka sengi balong krista ni dei ban kren kindian Andrei ban I bon pan yau Jisu sha ki wei tani ban matai ani ban kedo ya ki wei shau Jisu konmen kopra Jesus Christ nganda ba Jisu kmen ya ka jing sandran dan ni ka jing aing sim jupi I wei bi wei ha ka ni ka si ka komen ka jonga en yeroi Jesus Christ nakakot lingdok ka number jing rai ka bakhat sa number jing rai ka bakhat sa na galati benay live spot drip away live spot drip away ai bia baro ki jing twai jong kadolo jigi en pen pai shu blake pa dan bo bro ku batrang ba ki bre bro kin la yem kin poi sha ka jing tep ya ka jing shisha Jubah jupi
Ngiker padya mekutrai Nagbentak pabukuj ni pobio Ki Kardinal Baro Bat ki Bishop ki Betray ha ki Diocese Paper Pakam jua ki Padar Betray ha ki Parish Paper Betray ha ki Skoro Paper Berbepej bekmi nagbentak ki Balang Paper Ngekar pat ame blay ki Pabron Bor to ai ki ek jing start chimpang Bakin laban penyaj baik penyaj nanti kene balang hasatlah kecong kapertei Ngekar pat ya mekutrai Ablay kenran ya ingu yami Nagabantai padar bertamai jengi Wan prang sengi sucang Iblak loy bersimti kom lengdo Nagabanta penem Nagabanta kipai kristan jengmi Aya i yak jingstan bersiam kecik sempang Bat berku kedoro ya Mei pa jibahiyang bersemen para jengki Bagin yo yak jengkoi jengkia med ban mensiam Ngeker padya mekutrai Ablay try kenran daga jingi jeme Ngeker pad naganta Kidikon kebensayo ya kecing kerku Batapun koi ya kidanut kemensiam jengki Bakin laban pedang yang musim mukoi berken poi syakata katong jong kecing cok kum kecing long rondo jengki Batu kerkuru ya ki kena samla ki badon yang kecing temu Kente biceng rang balong kum kita kerunyam Da kecing ie kecing IT jengki med ban mensiam mami Ngiker padya mekutrai Nagabanta kieng kisem jong kane ka pares jengi ki badon na pedeng jong kecing kecing dok ba kecing kerdo ngi kerpa na me blai ki pa non bor baro to pen tengen pen palai ka mensiam jengki ba kendon pat kata ka mensiam bersakri yami ba kem juru nagabanta ki papang wisdom badon na ki hospital per Ngi kerpat na me ko try Jesu to dor kat bat ki tok tai ki bakin yono ya kecing ko cingkia Ngi kerpat ya me ko try Na kabanta ki khon samla jong kane ka paris jingi senrang bat kanthei ki badan na padeng kecong kecing kecing em kecing ki Bubuan cai kecing kecing elek memki kia kendo Ngekar pan na me blai kpa badan bor boro tu pentengan penpalai ke mensiam jengki Bagan don pat dikata ke mensiam kecing cicer ham ban bisa kri yame Ha kecing em jengki baman la kasni Ngekar pat ya me kutrai Indwai ru nagabanta gitu kinong labha nagbanta kane ka paris jungi nagbanta ki kamba per na kiti busbon gujungki wa blai tekenrat nai ki ya kata kecing ku buku ya ki kam gujungki bakam juru khamtam nam tai phadarang bai phadar senrop ibala kersha nagbanta kane paris ban penyaj baik berhenti ya kini ki pai rungai ha kecing em juki paman lagasni Ai ki kecing start chimpang khamtam ban e sikri hok tang yame blai marwei Ngekar pat ya me kutrai Ngekar pat ya me kutrai Gendwai ru nag banta jungi wei pi wei bidor kat biyo banta kani kamas benengkong jungi padak bertemai jungi Taai dengan pedangnya kene kayu keras berkuat yang pedang jong jingkuat jing subah mensiam jungi
Boleh terkenal tu kerku memena kemta kikam kicam cengi boro iwe piwe bengenang la menteri khambha syusyu ha kecingem cengi malang sni ban e bicikri yame bakum jorong idwai na kemta kini phadar boro ibedor rangkat ban ngi kini kapor bau boleh terkenal ahengi yak cikot cingkia met ban mensim ngiker pat yame kotrai Trai Jisu mi berdoa kat ni aku Eucharis buku ya kani sni baro sni to ai ba kani kecinya person Eucharis buku jengi kalong bayai bayanti dak jing doa kat jengmi kisni kecingem jengi ba to ai dak kecing ku blai jengmi ngela ban pendap hok ya kani sni dak kecing khoi ba kecing kemen ba jekirmen ada ketendap jeng sni jengmi ngeker pat ya me ko trai Blay ke Jagaria mat ku jingklain jengi Shaskoi jingir par blay jang ku balang jami Dama mehi milong katlong jang jingir blay bro Doai me kata ka pengipan ha jingeng in yo da shisha Dau Chris utrai jengi
kenya janga jangpi kalong ko penyangun hau blai pa banan por baro Tuai ko tuai ki kerpan bangila macimita da kapapit dor hakini jimaya namar kata sien belum penbenta ya kani ka jingknya la pendap ya kakam jaga Jesus pa yangi dau Chris utrai jangi utrai undon ringkat bat pi Token tia laki doanu Dungin ayu try play jongi Dasisha kalau ngopasong hogbat kepadai kadai di jongi bakacing pedem yangi aman la kapor bat kecaka banai gua yemi ko kendra kapa bakut ke blai benpor babam cekun leng bau tra jongi Jesus Christ Ubla pula ingi nak lingkor jaga pom kacing yam daga kamba pula jaga jingwiya paska jeng daga bakwa jingi sekaburam benje kerteng ingi kejat benrio balajian kacing long lingdo kapakan jas iem kejat benrio bakun upai pelapet kerpang naga benta jengbi upan bena haman la kacaka yaki kamba jengbi nawa milak kwa jingi nak jingdom syaka jing syai bepela jengbi Bahan nama kata ringkan bagi angel bagi arkanggel ikas ia bagi hima bat baro kipai beli bagi buat juga pedeng ngin ruai kacing ruai yemi bat ngin bena klem sangye Dasisha melong ukoi ku try but kadai hok baro babaro ki banglatha ki niro yemi namar lingbao kuan zumi ku try jingi Jesus Christ taka bor baka chitrai jung besiem ukuan mya jingi ma me pin koi pingatang ki gei baro ba mem ji sange balum haladi yau pai knang banadu bami hadu besep kaski interwai ka kenya ka kriam bakun chaka kerteng jongme Namar kata ku try kerpa red yumi badau jum sien min skopha ban khoi yakini ki jinai ki bangi lawan ra ban an pen kentang yaki makin lalong kamen bakas nam jo kuan jumi jungi Jesus Christ kumbal hukum yangi bat pen benta yakini ki jingmaya namar mauhi hakami balai tino yu Ula shimyo kupu
Dak bai ngo yemi la twai kerku ulak dia bula ayu halaki sendran wong to shim patubam nakani pibaro makani kalong komet jonga ya kabai naiti nakamenta jongpi Hakaju kurukam endalalai abang la shim yaka kuri pada kabai ngo yemi la twai kerku pada lai yaka halaki sendran wong to shim batudi nakani pibaro namar kani kalong ka kuri jong snam jonga jutang batumai babam jikun jaga ban penmi naka benta jongpi panaka benta ki babun naka benta ka jingma bi ki pom tule yakani bankin mau yanga Kajing mia jong kajing ye Namar kata ku try kat bang ipin menta ya ka jisha stom ba plat im jongkuan jome ya ka jingmi pan badan buram jengu ya ka jingki jengu sebeneng badru kat bang nyau pi nanti ya ka jingwan biang jengu ni terwa semua hame ya ka ni ka jiknya ka kuan bat kebaim ni kerpa ni me tu pai ka jing terwa kenya jong ka balang jome batu kubur yu jiknya ubar ka jiap jengu Melaman berpenya sok ini, ban mehi tuai bamangi, yang ben yang kiba en besar, dakamet pakasnam jongkuan jongmi, ban yang kiba en pendap, dom mensiam bakua jengu, in kalalong kawai kemensiam how Chris. Tuan penjana yang i balong aji terwa bom jukut hami, kenang bangin yo kenang pateng lambat kelajit jongmi kerpang ringkat bat kemaria tesuti bakui. Kami jong ublay peringkat bocor sebukui kirim jangka lebih apostol bukui bagi martir berkra buram peringkat berkirukui baro karena bukui fasizo dan belakruku haki bang persania banjo ujian rab nak ujian sait lebih kut kecoki khmat jong me ngi kerpat kutrai tuai bonu jeng kenyat jeng penasuk jungi un penroy ka sukasan bar ka cipun im ya ka pertai barok ka wei tos ngabha ban paskam ka jengaj bajeng ik ya ka balang program hanes la pertai rangkat chakri jengme uliok pa bakhu jungi Victor Bishop jungi u Bernard u Rasul Bishop jungi ka kunhun ki Bishop kilung dak barok bar paj barok ya ba mna penlang ucong me to ngel to ngap ya ka jeng duai jong ka king kasem ka ba mlakhot ban lum lang khmat jengme ko ka ba isbun hak jeng sne jeng me tulum lang halade ki kun jeng me baro ki bala sapriang ha sapla ka perthai ya ki men ki para sunrang bat kem thei jengi ki bala khlat no bari ki to baro ki bala penseo bhai mi chwa bi ki khlat no na kani ka jing im to pdiang ki da ka jing i chaka hima jeng me hang tang kirmen bandon bat mengni hun lang dak burom jeng me Dau Chris sutrai jungi dau ba methe sei hak perthei ya baro ki jing bha Dau lembadu balau kalong ami blai pa
Hakajilong kuejo mensim bakun Baro kaburam bakajiyaro Junom la junom Kembala hukum ingi daunong padem Bat kemalai kai ingi dak tin belai Ngi nuat banong Pelangi kerpat kutra lagi setia bro Bahak kacing sebun cumi Dua jing sejasanya kisni jengi Kenang bar kacing rau kacing sedih jumi Ngelai berbuah nak kapong Minyo kacing eda lagi jenja bro Kabai dengan akpi nanti kacing kermen bekuan Bakacing wan padu nong jong nong penem jengi uji su Christ Kutra Jesus Christ, me belong ke apostol jome. Kajingsuk ngaye happy, kajingsuk jonga ngai happy. Wat pay ke pop jengi, Henry ya kajinge jong balang jome. But hakajingsbon jome. Dua ya ka jingsuk wa kajingtali kawai. Katkum kaman jome. Mameu baim, perbesin syar junom la junom. Kajingsuk utrai kan don barbor ringkat batpi. Tingin terwai kata kajingsuk iwei highway pan. Hakmi kual lang brod jong blay. Hakmi bakit doi ki pop jong kapertai. Sok itu hikbela khot syaka jingkwai jong kual lang brod.
Hakan ni kapor kaban kan ayangi ya kabangina puson jaja kemensiam lagi kena papliang dan kong kejongi kita pengkre ila dia mana ya royo tisu kaban kan ayangi ya kecingtam. Hakan ni kapor kena kejongi pada pedang Jisu agasi menengkong kin pendan burampan sama ki ya Jisu budan hakadon lut kemensi kejongi iwei piwei hakan ni keleman en amsi meki kani jirwai kalau kejindwai kejongki kebawan adu kedon lut kejongki Kublai shibonya pi baro gidi kiken hon jing hikai niam bagi pedang hakasim beningkong ya Jisu kutra Jisu gisongo bagi liok pedang nami hapa kadono jengi badak kajing kermen gikwa bandrai kani kajing rai bagi long ki kena ki badak singi
Lapan tre kami kawai kaman jonga. Bakanu kajing kodo ka free kapapinta slang yanga. Dongin ya duwai. To te angi ko try yung masiyam jangan jinye jumi. Kajing sebon jami. Ya gitu milas besar hun da way pu na beneng. To belong ikwe kajing mot kwe ka donu. Dau Chris try jongi. Who try and don't rain God but pee. So bangoi long jilai ki jong ki clear man yoi ka chingkar ku. To try kar ku ko do ye pi. Pun sumar su care ye pi. Amen. To ka kmat jong u kan ding shan na pi. Pun pani ye pi ya ka jing snei jong u. Amen. Don pet ye ye pi. Pun ai ye pi ya ka jing sok jong u. Amen. Wa ka chingkar ku jong blai ban bo bro. Ukpa baru kun baru mesim bakun. Kile sung kamwas kalawai. Is ngamu ya ublai. Agak digapor in song Idang kandiat ke police station na vote of thanks na kaliang pada tamal ke jongi na juga por pat ilum dan jo cintrawa baar ka baki volunteer kita yan ipada macam khaman mereka kana ai ka jingkup lay ya i we pi we na ka sentur ke jongi Hawas dangan ai syada tin parek ban sebuah tin kasih I would like to extend my heartfelt gratitude to Reverend Mos Victor Lindo, the Archbishop of Archdiocese of Shillong, and Auxiliary Bishop Most Reverend Bernard Lalu, who ordained me a priest yesterday. I extend my sincere gratitude to Superior General Reverend Father Johnson Kalidukil, MSFS, for his prayer support, guidance, and allowing me to enter into the congregation of MSFS. I would like to extend my heartfelt gratitude to Reverend Father Thompson Irate Tatu, MSFS, Provincial Dibrugarh Province. Though he was not here, but he has delegated to the person, Reverend Father Philip Monchumo. I also thank Father Athanas Kerkata, MSFS, Director of MSFS Study House, Shillong, for his fatherly concern as a student and for his spiritual guidance. I also extend my heartfelt gratitude to Father Joy Mampally, MSFS, Director of Cividia College, Bangalore. Here we have three rectors, Father Philip, and here who is present with us, Reverend Father Sabu Francis. During my time, he was my rector. I also extend my gratitude to Father Jose Mondali, MSFS, Novice Master, MSFS Novitiate, Chabua. I also thank Father Augustine, MSFS, Director of SFS Seminary, Mesefima, Reverend Father Sebastian Krupel, MSFS, Director of Vinay Tamarasari. I also extend my gratitude to Reverend Father Ambrose Lamin, SDS, the parish priest of St. Anne Malsworth Parish, for his prayerful support, guidance, and his brotherly concern, and
without his good thoughts, and this day will not be a memorable one. I also extend my gratitude to Reverend Father Meshalman Suja, SDS, the Assistant Parish Priest of St. Anne's Mortuary Parish, who took me as his brother. I felt a warm and affectionate brotherly concern. I always extend my sincere gratitude to Father Telespor SDB, the Parish Priest of St. Dominic Xavier, Maulai Parish. A big thanks to Reverend Father Jules Verica Israel, SDB, Assistant Parish Priest of St. Dominic Xavier Parish. As I already mentioned in my homily, through him, I got a way to join this way of life, a religious life. I always extend my gratitude to Father Rector and the teaching staff of Orient Theological College, Shillong. And I sincerely thank all the MSS fathers, religious, from parishes, parishioners, well-wishers, Honorable MLA, MDC of Maulai constituency, and DC officers of different departments. And finally, to you, all the faithful people who come from near and far. Kajing sungu ko bakra ko lay sublay tay kunran. Hubulari la sumar inga, balakot inga siya kani kajing yim. Kum urian yam badminta kum uling do. Ngambon ktian kum nihi ngan kot sisendan ya kiba ni mod ban ai soba nakaliang kayeng kasem kajonga. Ngakot yaipa minwan shkman. Now I cordially invite Reverend Father Sabu Francis to come over here. Accordingly, I would like to request Father Philip to kindly come forward. Now I would like to request Father Ambrose Lamin, as he is the parish priest of St. Anne Mortuary Parish. Accordingly, now I would like to request Father Meshalman Suja, the Assistant Parish Priest of St. Anne Mortuary Parish. I would like to request Father Carlos to kindly come forward. Now I kindly request Father Anthony to kindly come forward. Now I would like to request Father Andres Sinclair to kindly come forward. Now I would like to request Father Walambor to kindly come forward. Now I would like to request Father Andrew to kindly come forward. The next I would like to request Father Saulus Carpran, then followed by Father David, and followed by Father Aloysius, and next Father Danny, next will be Father Ricky, next Father Foster Shila,
then Father Peter Mara. Sebentar kita kumnihin buat saya ki nong ikhwan. MLA jangi iba Bright Star Marbanyang. Next, EMDC jangi iba Edison Karumnoy. Sobha banyawan shikman. Next, EMLA berim ba PT Saukni. Hadirin EMLA Pentor Umkra ba EL Hek. Hadirin MDC Berim ba Tebalang Batal. IGC jangi Rosita Mary Korba Sobha Wanwan Shakaman. Ikat kes jangi Babu Samla Sushandor Mertong. Hadirin ibu saya Dr. Judita Sindi. Hadirin angta ibu saya Rang Bashnong Jungi Iba Cornelius Karkongor. Hadirin angta Secretary Shnong Jungi Iba Kitmaulang Sinteng Nongdhar. But Iba Les CM Budi Engineer. Ikatru ye Sister Rosina Taryang, Sister Superior Jong Missionary of Charity Shanti Bhavan. Parui Kong Iba Wardri SDO Penurslang. Iba Roni Walang ADC East Kasil District Sabah Baniwan Shikman. Sister Angela by Sister Alvarica Sabah Wan Shikman. Kablay Shipon, takeaway wat nam sungay sa ay pada ha kanok paisgi. Ingai thapti ka bajam ya ulang dot thuma jingi nanta ka jing pun jing bahaji ibara. Ya kiway ila ay burom. Ang rengi na ka Paris ngisngaw ba na kup burom ha kaniga por ha kerteng jong ka Paris ibara kaway kikun mensiem jong ka Paris mautawar namar kerteng wan pansgi Bodi kun Franski ru jong ka Paris la bonong no sesunan haji Paris jengi arsnem ila yo ya uleng dot thmai de ngakhat ya I babu katikis jengi bat ya I General Secretary jong ka Paris jengi Baputasius pan ai ya ini ki jawab sabab babu katikis pendeng pekup buram daka jairan dia I Baputas pendeng yo paila kum gadak jong jikben ngakot fada ya ifada baju fada musulman par ban ay ya komento ya ifada bang ngai thakti jam ya hibaro hab andeng sibit baro sisi gani hon ai thakti apa ni ha fada musulman sabha ban ay ban bang kani komento hai sasisien na rendang. Ini kadai kajinglong kongsan, kajinglong koridor jong kajing kentang lendro. Desa sisian kublai subuh na yafi padar bayi na bata kajing keluar jong pi benang hoy. Tementang yo
ka jingkran na iwe ni gilang do jong ki padar na po sing MSFS congregation missionary fathers. Kublai, dear Father Wan Prang Sngi Soshang MSFS, Father Ambrose Lamen, the parish priest of St. Anne, Mautuwar Parish, Father Sabu Francis, the provincial superior of the Guwahati province, other fathers present here, the sisters, dignitaries, my people of God, and my brothers and sisters in Christ. I stand here for a short moment on behalf of Father Provincial, Father Thompson of the Dibrugarh province, and all the MSFS fathers of the Dibrugarh province, and all the members in the MSFS congregation, to express our thanks. The missionaries of St. Francis de Sales came to Northeast India in 1975. Just last year, 2025, October, we celebrated the Golden Jubilee. In these 50 years, the province from Visakhapatnam sent 6 fathers. The 6 fathers came to work in the Northeast. 2 went to Assam, 2 came to Nagaland, 2 came to Meghalaya. Today, after 50 years, we have more than 200 fathers and many more brothers in formation. And the province, the Northeast India province, even got divided into Guwahati province and Dibrugarh province. And on behalf of the MSFS, we have come to thank all of you for giving Father Wan Prang Sngi Soshang to the MSFS congregation and to all of us. I want to tell you something. Yesterday I came, and all of us came to witness the ordination in the cathedral. And the function was very systematic, very meticulous, very prayerful atmosphere. I think none went out from the church, none made noise, no one came for clicking photos, and the spirit was very spiritual. And I came here today. In fact, I was thinking it may be a small village and not many people. When I was ordained and from the parish, I went to my village to celebrate Mass. I celebrated my first Mass alone because I am the only family in the only Catholic family in the village. I didn't have congregation. And when I celebrated my silver jubilee of the family, not my priesthood, but receiving of the baptism, only our family celebrated the silver jubilee. And we have to read the gospel, we have to say the morning prayer, we have to give the welcome, we have to give the word of thanks, we have to be the choir. And seeing this, you are blessed to be the people of God in the Catholic Church. And therefore, I thank all of you, especially under the leadership of the parish priest, Father Ambrose, for organizing so meaningfully, so spiritually, with a pin drop silence, everything arranged very meticulously. And I pray that all those who have come from the neighboring parishes as well will encourage your sons and daughters to be priests and religious, especially send to also us again to the MSFS. Okay, I firmly believe if there are so many vocations from Shillong and Meghalaya and the Garo Hills or anywhere else, the vocation comes from the family. And I think you represent that ideal, good, holy Catholic families. So I thank all of you, and I appeal to all of you to send your children or sons and daughters to be priests and nuns, to again spread the message of God and to be witnesses to God's message. I once again take this opportunity to thank all of you. May God bless you. And though our Archbishop Victor Lingdo is not there, I thank him on behalf of our provincial and the province, and on my own personal behalf, for ordaining Fathers Wan Prang Sngi Soshang and all the other 5 candidates to priesthood. God bless you. Kublai Shibun.